Lentsweng la modimo le sa etseng diphoso, modimo o beile molaetsa wa ona hoseng hona bakeng sa rona le ditsebe tsa rona. Evangelieng ya Luka kgaolo ke ya borobong ho tloha temaneng ya pele ho emisa ho ya botshelela. Re bala lentswe la modimo Evangelieng ya Luka kgaolo ya borobong ho tloha temaneng ya pele ho emisa ho ya botshelela. The Gospel of Luke chapter 9 verse 1 to 6. Ka nako ya hao lapeng ho feheletsa ditaba tsena le ho di utlwisisa moo di tshwanang teng. Evangelieng ya Makhele kgaolo ya 10 temana pele ho isa 23 o ka ipalla tsona ha o le hae. Empa hoseng hona re tla bala temana tse tsheletseng tsa kgaolo ya borobong ya Luka. Luke chapter 9 verse 1 to 6. Da dinne be bala sehloho sa ditaba thomo ya baapostola. Jesu a bokella barutuwa ba hae ba 12 a ba fa matla le borena ho hlola batemona bohle le ho fodisa malwetse a Baroma, ho bolela mmuso wa modimo le ho fodisa ba kulang a re ho bona le seke la nkela tsela letho le ha ile mare le ha ile mokotla kapa bohobe kapa tjhelete le hona le seke la ba le dikobo tse pedi. Ntlo efe le efe eo le tla kena ho yona le dule teng le be le tlohe teng. Ha ile bohle ba sa le amoheleng e tla re ha le tswa motseng o le Hlohlore Lerole la dieta tsa lona e be bopaki ho bona. Ya ba tswa ba ya le metse le metsana ba bolela evangeli ba fodisa batho ka hohle. Lena ke lentswe la modimo. Modimo o hlonolofatse lentswe la ona. Ha ke qeta ho hlophisa molaetsa ona kelellong ya ka ho ile ha tla mantswe a reng ke thehe ditaba hoduma sehloho sena se reng le Hlohlore Lerole, shake off the dust. Ne ilare ke ntse ke nahana ha tla mantswe a reng travel light bakeng sa 2026 eta le ho tsamaya ka mejaro e bofefo. Joko ya hao e bobebe e khatulula
dilemong tseo boholo ba rona ba dutseng mona re leng ho tsona le batho ba batjha ba seng ba le dilemong tsa hore ke a dumela abuti kapa ausi ka mora hore ausi ke a o rata le kile la tobana le maemo a ho lahluwa. You have been dumped by somebody somewhere. You have dumped somebody somewhere. Kgolong ya hao. O ka etsahala hore wena ka boena o bile lehlatsipa, the victim of being dumped. Ibile o ka etsahala hore wena ka boena o bile ya lahlang. Ba tabola pelo ya ngwana motho. Seo ke ratang hore re sebetsane le sona ka jeno ke hore re etsang ha re iphumana re lahluwa le ho se batluwi ke motho. When we are rejected, how do we respond? Le ha o ka ba moholo ha kae, ha o motho ya nkang ho lahluwa ha bonolo. Ho teba ha taba ena haholo batho ba batjha ba santsaneng ba ithuta marato. Tate Mathibe, mo lerato e santsane le ntho e ntjha, ha ba kgone ho amohela to be dumped. Ba bang isa mo ba bang suicidal ka baka la ho lahluwa. E bohloko ka ho fetisisa ke ho lemoha hore sena seo reng ke a se rata sona se o rate. O etsa kopo ya mosebetsi, o hlahisa CV, o beha dintho tsohle tseo nahanang ra mosebetsi wa di hloka, ba o romella lengolo le reng Mema Pitsane, I regret to inform you. Bona ke bohloko bo tliswang ke ho lahlwa le ho se amohelwe ke motho. Lena ke leqeba leo ba bang re hodileng re bile re bela bakana le ntse le na le scars sa teng ka hara bophelo ba hao. Lena ke leqeba le ntseng re fumane o sna self-confidence ka lebaka la motho a le mong at your very young age ya ileng a o lahla o sa tsebe na o lahlelang. Lena ke le mati le ileng la batanya mahlong a hao ha o qeta o kokota o batla o bulelwa ka mora dilemo o ntse o kokota. Ya re ha le buleha hanyane itse ha ba bona sefahleo sa hao ba le batanya mahlong a hao. Ke ka ho Jesu ka mora ho bokeletsa barutuwa re bonang a ba dudisa fatshe o ba lokisa bakeng sa leeto leo ba tlo kena ho lona, hore ba amohele hore ba tla ya metseng e meng eo ba tla fitla ho yona, me a se hohle mo ba tla amoheleha. O ba roma ebile o ba fa matla, the authority ya wa ba fuparisang yona ke a hore ba tsamaye ba fodise ba leleke matimona a ditshila bokanetseng batho. Ha ba ruti o rera evangeli, ha ba ruti o tshwara dikopano, ha ba ruti o bokeletsa matlole, empa ba romela jwalo ka dinku tse yang diphiring tse tla di hlasela. O ba romela ho batho ba soto, o ba romela ho batho ba kgohlahetseng, o ba romela ho bolela mmuso wa modimo ho bona batho ba na le ho fodisa ba kula. Jesu ibile ha o bala taba tsena hantle karolong e nngwe ya Matthew chapter 10 o re bao le ke le romelang ho bona ke ba tshwanang le lona.
Their facial appearance is the same like yours. Batlatla kamano. Ohle ahuli utlwisa bohloko. Basa nahane habedi. Batla letsa hampe ho na le diphiri tseo le tla fumana di apere matlalo a dinku. O tla nahana hore ba tshwana le lona ba apere diaparo tseo le di apereng. Athe ke batho ba tlo le hlaba ka lerumo ka mokokotlong hobane ke bomene masweu ba tla le bolaya ba ntse ba tshega. Ntho e nngwe yeo Jesu a e jwetsang barutuwa ke hore ba se ke ba nkela tsela letho. Mefao le diaparo, they must travel very light. Ba se ke ba nka tjhelete le dikobo ba se ke ba nka tse ngata. O re ntlo e nngwe le nngwe eo le tla kena ho yona le dule teng, empa ho fihla nako ya hore le tlohe teng. Ho na le sa bohlokwa ka hara mohlodithero wa letsatsi e leng kgaolo ya bohlano, ha e le bohle ba sa le amoheleng e tla re ha le tswa motseng o le hlohlore lerole la dieta tsa lona hore e be bopaki. Shake off the dust. Jesu o leka fela hore ba utlwisise hore le ha e ka ba barutuwa ba morena Jesu, le ha o ka ba modulasetulo wa mokgatlo, le ha o ka ba moholo wa kereke, wa re ke na le position, ba ntseba le ho etsa mosebetsi wa Modimo ka boitelo. O tlo ba le mamati ao le sa tlo dumellwa ho kena ka ona. Le haeba Jesu wa hao o nana o moholo ho feta Jesu wa batho bao yang ho bona, ho tla ba le dinako moo batho ba tla le lahla, ba tla le hanela. Le ha o ka ba le talenta, le ha o ka tsebahala, le ha o ka tswa lelapeng lefe, ho na le moo ba sa tlo amohela. Ha re ithute ho amohela hore ha re amoheleng. Let's accept that we are rejected. Me re tswele pele ka leeto la bophelo. Monyako o kwetsweng ka nako tse ding o re ruta hore re se hlole re kokota. When the door is closed for a very long time, you knock and knock and knock and knock. Ho na le nako eo tlamehang o etse kgotso hore le mati lena ke sa tla hlola ke kokota ho lona hobane le kwetswe ya ka mora menyako ena, ya emeng ka mora menyako ena ho dutse motho ya sa rateng hore a bone sefatleho sa hao, bao kajeno ba seng ba sa batle letho sa hao jwalo ka motho. E ka ba ka hara leloko la heno, e ka ba ka hara barapedi mmoho le wena, e ka ba ka hara batho bao e leng batho ba lekala la lona. E mong ba o ipotse ke mo entseng, mme sena ke sona se diehisang ho fall from rejection, hobane o dula o botsa hore ke entseng, hobane ha ba sa o batle, hlokomela o se iphumane o kgomaretse mo sa batlweng teng. Ho na le dintho tse nne tseo Jesu a di hlokomedisang barutuwa ho phema leqeba lena la rejection, ho lahluwa le ho se amohelehe bathong ba bang. Ntho ya pele o re hlokomele bao re hokahanang le bona bophelong. Beware of the connections you make. Ikaba in the business tho ya hao ya bophelo, hlokomela ba o etsang di-connection le bona.
o tla utlwa motho a re nna ke na le di-connection. Hlokomela bao o kenyang bophelo ba hao ka hara diatla tsa bona. Chapter 10 ya Matthew, Jesu o re ho tla ba le malapa ao e tla re ha o fihla ho ona o fumane a sa tshwane le kgotso ya moya wa hao. O tla fumana ile batho bao kgotso ya hao e sa hokahaneng le kgotso ya bona. A se batho bohle ba tshwanelang kgotso ya hao. Ba bang ba kena bophelong ba hao because of the benefits they will get in your life, not necessarily because you are connecting wena le bona. Se ka dumella ho ba ka hara dikamano tsa batho ba sa amaneng le seo o leng sona, where the identity between the two is repelling. Don't allow and call it a connection. Jesu o re pele o nka qeto ya ho kenya batho ba itseng bophelong ba hao, before you crowd your life with certain people, di khopotse hore hona le batho ba sa tlo tshwanela seo o leng sona. Ho ena le ho ntlafatsa bophelo ba hao, they will drain your life. Ho ena le ho etsa o shebale, they will dent your life, ba tla silafatsa bophelo ba hao. Ho ena le ho tlisa molemo, bring value to your life, ba tla etsa bonnete ba hore they simplify, they dent, they remove the value and the valuable part of your life. Pele batho ba ka o amohela, ithute hore o ikamohele pele. Don't expect to be accepted by people before you accept yourself. Hobane bona ka bo bona ha ba soka ba ikamohela, how can they accept you? Ase boikgomoso mabranch a matle o se batle o tswakana le batho ba mofuta o itseng, o hlokomela le ho baballa maikutlo a hao. Hona le dinako tse o tlamehang ho ba selfish, o etse qeto hore ka nako ya ho falla moo o sa amoheleng o falle. Don't stay where you are rejected. Hona le batho ba o tlamehang ho hlohlora lerole maotong a hao le ho ba hlohlora ka hara bophelo ba hao. Ntho ya bobedi, Jesu o re ho barutuwa, ithute to shake the dust e silafatsang bophelo ba hao. Bothata bo bong ke hore ho ena le ho etsa kgotso hore re amoheleile kapa ha re a amohelehe, o iketsa le ho ikenya nyewe hore ebe ke imphoso e ke entseng, ebe ke phoso efe eo motho ena a e boneng ho nna hore ke se ke ka amoheleha mahlong a hae. Ha o sa le hlohlore lerole maotong a hao, le ka fetoa kolo. Ke kopa bomme le nkgopotse, ha o ka etsahala o apere diaparo tse hlakileng, lerole le dula hodima tsona, o nke metsi o batle o tlosa lerole lena, ho tla sala kolo e tla toa ka thata. Empa ha o ka le tlhotlhora le santsane le omeletse, e ba ha ona bothata by your clothes to be dented. Ha o sa le hlohlore lerole lena, if you don't shake it off, le tla fetoha kolo yo tla phela ka yona. Hona le mofuta o mong wa diaparo o ha lerole le dutse ho tsona, o sa tlamehang o le pikitle. What you can do is just to shake the dust off. Hobane ha lerole leo le ka koloba kapa wa le pikitla, eba ho tla sala
kolo eo sa tlo ba bonolo ho itlosa ho se tele hore ha o amohelehe ho jwalo ha ho lebalehe motho tsamaya o bua ka motho ya ileng a se ke o amohela bophelong even if he or she is not a subject matter puisanong ya ka le motho. You bring up the name of this person who rejected you, even though re ne re bua ka pula ena kapa lerole le re kgathatsang. You'll always have a way of bringing the name of this person up because you are wounded ka lebaka la hore ha o amohela. Ha ile nako ya ho tlohela, to let go, tlhotlhora lerole o tlohe ho motho enwa. Ha o sa e hlohlore o tla iphumana o fetoha lekgoba la yona. Mo motho a sa amoheleng ke teng kapa mo motho a sa amoheleheng wa dula wa kokomala o batla o tshwasa. Mo motho a senang a welcome and a reception desk wa dula o dula teng a qeka khotso le ha bona hore mona ha ke amoheleha ha ke na bodulo. There is no reserved tag ye bolelang hore ke na le situlo ka hare ho this relationship. Mo motho a khojwang ka mantswe o khutlela mo ka makgetlo. Phoso ke hobane we don't want to shake the dust on our sandals. Phoso ke hobane ha batle ho hlohlora lerole la ntlong ena e wa sa batlwing ho yona. Morena Jesu o re shake it off e be dipaki tsa hore ke sia lerole lena mona ho lona na le lona ha re sana anything e re kopanyang, and I shake off the dust miki sia mona. Antse re hola, there was a myth le tumelo in our culture. How it's on mabitleng, you don't come with the dust ya mabitleng, haha, you shake off the dust with siamo. And that is the same thing, because you want to separate your life with death. And lemo reject you ante, you separate your life with rejection. Ka o tlhotlhora lerole lena ore le sale mo. Bomme le bontate, ha ile nako ya o suta, when it's time to move, mo sa amoheleng teng, se ka tloha fela. Don't just go. Empa sa bohlokwa ke hore etsa bonnete ba hore ba o bona ha o tlhotlhora lerole lena o le sia mo le fumaneng teng. Ha o itlhotlhora mme o sa dumelle sena hore se utlwise bohloko le ho halefisa, e ba o teka bopaki kgahlanong le ba sa o amoheleng. You give the witness against the opposition and the rejectors of your life. Le ha ba ka nahana ho se o amohele bophelong bona ho tla o sulafaletsa bophelo, hlohlora hore ebe bopaki hore they are no more controlling your life. Le ha ba ka o lahla iketsetse molemo, se ka sekisa dikgapha in their presence. Mosebetsing, when they reject you within that office, se ka llela pela bona. Move and shake off the dust. Hlohlora kgalefo ha e aparetse bophelo ba hao. Ntho ya boraro, Jesu o re ho barutiwa, learn to accept losing. Ithute ho amohela
ho lahlehelwa. Amohela hore ke lahlehetswe. Mohlomong le defender tsa Kaizer Chiefs le bo Pirates le bo Sundowns ka nako tse ding amohela hore Sundowns e nshapile. Ska robala that is to me saja hobane o shapuwe ke team e kgolo. Ho batho ba bang ho se amohelwe ke motho ya itseng, o fumana seo e leng nyediso e tshabehang. O nahana ke mang? Motho eo wa tseba hore ke tswa family-ing e feng? Motho eo wa tseba hore ke tshwere honours le di-masters? Motho eo wa tseba ke na le tjhelete e kae? It's not about status. It's not about who you are. It's not about what you have. It's about accepting hore motho enwa o re ha sa tla mpatla kapa ha sa mpatla. Bana ke batho ba nahanang hore ha ona le mati bophelong le ka kwalehang. My properties, my richness can open any door for me. Ha ona ngwana na ka reng ha mpatla hobane ke tswa lelapeng la dikwete. Accept to lose. Bothata ka taba ena ke hore o tshwaseha ka hara dipotso ho feta dikarabo. Hobane makoko a hao, your pompousness, ao hanela ho ya pele, and you are stuck. Ithute ho amohela losing. O keke wa hlola maemong ohle. Temana ya bone kapa kgaolo ya bone, kgaolong ena ya botshelela temana ya bone ho Luka e re tseba ha ile nako ya hao ya ho tloha. Always know when it's time to move. Hore o ikamohele hore ha wa amoheleha, tloha moo sa amoheleheng teng. The more you stay, the more you'll be hurt. Hore o ikamohele hore ha o amohelehe, tloha moo sa amoheleheng teng. To accept that you are rejected, move from the rejection. Tswela pele ka leeto. E re ke etse mohlala ka sena seo ke hopolang hore ke bontate boholo ba tlase tsebe. Tate Baleni, when you travel on N1 and you have to stop at a certain garage, mostly it's engine garage. At one stage, Khotso was still this tall, Ampitla Teke, and we were traveling on this road. And when we stop at the garage, re kene mo bontate ba kenang teng, bomme a le sa tsebe le boteng la teng hona le dipitsana tse ntse mmola tjena tseo ntate wa boemo ba ka le ho ya hodimo e leng yena a fihlelang. Hona le tse ding tse kgutshwanyane mane tse lekanang bo mapimpane hore le bona ba eme jwalo ka bontata bona ba ithute ho bona. Ke kopa o se ke wa lahleha. Khotso o ile a ya mo ka ya mo ke lokelang ho ya teng. Ha ke qeta ka fumana Khotso a stakile mo ka re, boy, let's go. Are, but you have taught me that I cannot leave this space mo ke ithusetsang teng without flashing. This one doesn't have a handle where I flash. Ke araba Khotso mme ke kopa o se wa lahleha. Ke re ho yena Khotso, this one automatically need you to move so that monkgo o mona o tsebe o flash ya o tswe. Hore o se ke wa nkga bophelong ba hao. There is a time you need to move automatically. Dintho di tla flash ya di tlohe ka hara bophelo ba hao. Tswela pele ka leeto le ha o sa utlwisisi hore ke lahlelwa. Ke kopa o mamele hantle. Automatically, the flashing process cannot take place until you move. As long as you are staying
in the relationship where you are rejected, o tla nkgelwa, because the flushing process doesn't take place until you move. Ho na le di relationship tseo le dutseng ka hara tsona, wa nkgelwa, o mameletse seputa, o qenehetse dintho tseo sa tlamehang ho di qenehela. It will never flush until you move and accept hore ke qetile what I was doing mona. Ntho ya bone, Jesu o re ya metseng le metsana ha ba sa o amohele mona mo le nteng, tswa o ye moo ba tla o amohela seo o tlang ka sona. Nkare bontate ba ka mona le bafana ba seng ba kena di relationshiping ba eme re ba botse one by one hore mo le nteng hona jwale ke relationship number man, ha o tla monyala o fitile o tse kae. Ba tla o jwetsa ka bo 4 5 3 1 e mong ka ona ntsa qala, empa re ko jwetse for him to be at peace mo le nteng hona jwale hona le relationship tse ala tlameha ho kwala le matila tsona, because ha batlui ho tsona, and make peace mo a leng teng mona. Ha re ithuteng bophelong hore mo ba sa re amoheleng teng re tlohe, se o tshwarella mo sa amoheleng. I still say ke potso ena ya hobaneng o sa ke a utlwa manore o sa mpatla hobaneng ma ke mobe ke ankga ka hano ke rejection etsa o inyatse wa itsheba wa inyenyefatsa o bona diphoso wena o feta o motho e mong. Don't make a mistake of belittling yourself because of someone who is rejecting you. Next time bafana baka le lona bana baka ba barwetsana, when he or she is rejecting you, thank you, I think I'm better than this situation, without throwing stone at him. It tlohele fela mo, and ka pelong ya hao gore thank you God for rescuing me from this pit ene ke tlo wela ka hara yona. Because there's no way manta o karwan rata all of a sudden satrta so ikaraksana tasel way. Either you got what you want from me and you think continue with me, it's waste of time. For any person to reject you, the reason is not because on the the reason is ha ho sana seo a neng a nahana o tla se fumana ho wena seo a se fumana kapa o se fumane mme o bona ka ha ho sana ho ka o fumana mo ya pele. Don't allow rejection to keep you stagnant, but move when it's time to move. Re batla ho latella hobaneng ba sampatle ha ba sa o batle tswa mme o ye metseng e meng. Mi Jesu Kriste o re le emetse le metsana ka mantswe a mang, you move from one point to another, you don't stay. A ke go itse ha o batle, so what? E mong o tla o lata metseng e o ileng ho yona, o mo jwetse hore I'm moving abuti, go back tsa mo batla motseng o mo ba ka amohelang teng. Ho na le dibaka tseo modimo ha ke qetela o tla o hanela o kena ho tsona. Modimo o sebetsa ka tsela ya mohlolo, intentionally so. Ho na le mo modimo tla roba pelo ya hao re lokise pelo ya hao. A ke tsebela nkutlwa. God will break your heart to repair it. Hobane modimo o batla ho phemisa ho ho. Modimo o tla utlwisa bohloko hore o tsebe ho lokisa. O tla ba le monyako o modimo o tla o kwala o ipotse hore ke entse modimo.
utlwe bohloko athe Modimo o bona se ka mora le matile o ne se tlo le matsa hakana o seng hona o khutlela morao and start the journey bekeng ena ya boraro isa ya bone selemong se setjha tsa mo sheba hore bao o reng ke di connection bophelong ba hao ke batho ba tshwanelang the profile yeo leng yona ho seng jwalo shake off the dust mele ka jeno ha o sa batle ho arohana le tsona ntho ya boraro ithute ho amohela tahlehelo accept the loss. Lastly, qetellong ya molaetsa wa kajeno 4 minutes past 12 ha di o hlola mona I hlohlore mme o tswele pele o ye metseng le metsame hobane ha ba sa o batle mona hona le mo ba o batlang teng ma branch maobane kajeno le kaosana ilala o tswele pele o eti wa morena o tsweletse bela ele o tla Modimo ya lokileng re a leboha hore o re rutile ka jeno you didn't preach to us empa o re rutile hore bophelong bona ho tla ba le nako tseo re sa amoheleng ka tsona all we can do is just to shake the dust and continue with our lives ha ke tsebe tshebeletso ya o seng hona e fumana ngwana o feng le mme o feng le ntate o feng ba le at which level ya bophelo ba bona all I can say to them katapelo ena lokolla mahlahlela a ba tshwereng where they are rejected ba tlose pela pitsana e nkgang yeo ba sa batleng ho tloha ho yona because of waiting for it to be flushed automatically it will flush itself all they can do is just to move away from it Modimo ya lokileng re amoela molaetsa ona ba bang ka pelo tse bohloko because di thonkga mo re ileng ra lahlwa teng mme a re soka re lebala empa di fetoha setlhare se re etsang re lebale ka the rejection we experienced in the past ba bang re fumane rejection from batho ba ipitsang ba leloko la habo rona ba bang re fumane rejection from batho ba o re reng ke basebetsi mmoho the worst part re fumane rejection ho tswa ho batho bao re rapelang le bona o ka leqeba lena Modimo seng and allow us to move mo re sa batlweng teng allow us to make a move hore re tlohe where we are rejected even if it's connections tsa bophelo ba rona Modimo even if we think we'll lose some of these business deals le batho bana Modimo if we have to move allow us to shake the dust off and move dintho tse re utlwisitseng bohloko mme le ka jeno re sa batle ho arohana le tsona qetello Modimo wa rona re thuse ho amohela hore re batlile ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalela amen